I poslije ime ljudi, s vama je Srećko i danas ćemo malo da igramo Fifu. Nije bilo dugo klipova na kanalu zato što nismo toliko imali smo posla oko škole i oko toga svega nismo mogli da snimamo. Tako da sad ću ovamo da pokažem sve. Evo vidite, ako već, evo ovdje dole ću negdje, evo ovdje, da vidite moj tim, šta se sve promenilo. Nije dugo bilo klipova, tako da evo. Tu, kao što vidite, skroz je tim promenjen. Nemam više Jonesa, tu je Griezmann, nemam više Jensa, tu je Rabiot, ovaj Pjanić, ovdje se vidjeli, možda i niste, ne znam. Ovdje sam uzeo Varana, što je dobar. Ovdje sam dobio u peku Andre Gomesa, mogu to tamo, ali nemam ja. Menjat ću formaciju i puče mi internet. Evo, vratili smo se. Puko mi slučajno internet, puko mi to, uvijek mi se to dešava, ne znam. Idemo Casillas, evo tu kupio sam ga, dobar je, 90, vidite kakav je. Evo ako vidite šta sve novo promenio, evo stopirajte klip pa pogledajte. Ja sam malo i razmišljao da menjam formaciju, vidite ovu na primjer. Samo što je ovdje problem jer RB mi treba, ili da stavim Ronaldo da bacim, znači Ronaldo mi više tu neće da treba. Tu je Dele Alli, Cemam, ili tu partija da dođe. Bilo ko. Nisam to teo da gledam, teo sam ovu formaciju, 87, da, evo ovu baš ljudi sam teo da promenim. Ovdje će da ide Godin 90, a ovdje će bi trebao mi jedan RM, što ne znam kog da uzem, treba će mi jedan dobar RM. Smanjio mi se rating tima zato što imao sam ovog, na ovoj, ko je tamo, da, Andriko, smanjio mi se zbog, nisam imao ovog Draxlera, vidite, uzeo sam Paje, čekaj malo, Paje mi ide 79, pa super, da, Paje mi 79, zašto skupljam sada, bio sam glup, nisam znao da dolaze El Clasico i da dolaze ovi igrači, Messi, slučajno sam prestao nešto da pričam, ne znam šta je bilo, Messi, ako se to više puta desi da znate da je jebiga, Suarez, ovog sam dobio, to mi ne treba, Sergio Roberto i Semedo, on mi dobro došao. Dani, čekajte malo, ne, gdje sam ušao. Mora tako ljudi, malo sam ustao, ne znam, dosadno mi da sedim. Marko Asensio, Isco bi teo da uzem, zato što, gledajte, CM umjesto ovog Draxlera i onda će mi se dići rating na +3, znači 80 i 90 bi bio. Sad vi mi predložite ili, ovog sam uzeo, to mi ne treba, ovo malo tu. Čekajte, ili ovog ovdje. Evo ga, uzem Hernandeza i Koreu. Prvo ću Koreu, da bi te ovo uzeo bi Godina 90, znači bio bi mi 90 +3, znači 91, ovdje je da koliko već, uzeo bi milion i 2 miliona, 3 miliona bi imao i trening XP. Sad mi vi pišite u komentare šta radim, da li da uzem tamo Iska ili Suareza ili da uzem odavde Godina, što bi mi više pasovalo, jer ja imam sad dobro strajkere, tu je Griezmann, njega sam malo više upgradeovao, jučer sam igrao baš za njega, imao sam Jones 86, sad je Griezmann tu glavni, evo znači, ocena je ovo, nije loš, pace mu nije toliko loš, passing onako, agility onako, defending jak, physical jak, to vam treba. I plus ovo što ne mogu tu da ga prodam i tu je La Liga. Sad vi gledate kako je El Clasico. Da sam znao, ja bi sve ovo skupio i uzeo bi lepo jednom igru ovo. Uzeo bi Mesija. Uzeo bi 2 puta 2 miliona bi imao. Uzeo bi ovo i uzeo bi 2 puta ovo, znači 10 miliona bi ja imao. Neću uspjeti da stignem, računao sam, nema šanse. Nema nikakve teoretske, jer ovdje vide 500, ovdje je 800 i ovdje je 1000 i nešto, nema šanse. Ali predložim, da li Suareza, bio mi 90. Ja imam dobar napad, meni, evo vidjeli ste. Uzeo sam Gaitana, 90, Suarez, Griezmann,
Mislit ću i ovog možda tamo da teram u pičku lepo materiju. Vidite koliko je. Za 3 stavke isto, brate. Defending mu je dobar, samo on je 25, 63 physical. I da, ne bi stavljao. To je pa je, što je samo za 2, ovaj je za 1, ovaj je za 2, a ovaj isto. Ali to je. Čekaj, koliko je mali brz. Još gori. Fali se, ne bi menjao. Sad mi ne treba. Nisam imao toliko ni... izvinite. Nisam imao toliko ni tih da ih upgradeujemo sinoć ono što kad ostanu igrači. To sam morao da... I puku mi net, jebi ga. To sam morao sve da ustekam u nekako. Samo tako da mi non stop ne puca jer ne znam, imam nešto slabiji, imam ovdje mrežu slabu, ne znam. Ništa nisam ni igrao ove kampanje, ostavio sam se, skupljat ću možda za Dele Allija. Ovdje nema šanse, ja sam ušao u chapter 5 i puče mi opet internet, majmu vam jebim. Vidite, nema šanse za Sergio Ramos, jer ovdje pogledajte što mi treba. Win, PS, 250, ja nemam ni toliko. Mislim, imam tu neko. I da uđem u Legendary 3 vs attack match se nosite. Ovdje što treba? World Class 1 vs. Ovo bi mogo ipak, ali problem je u tome što s tim čignem ovdje do ovog 90 tim, ja nemam, ja imam 88, ili budem stigao opet isto tamo na drugu stranu 90. I onda tek da uzem Menaga i onda ću da imam tim ubi bože. Fajn se. Idemo malo da igramo, za ako 3 dana se ovo sve refresha, tako da ide malo da odigram u rundi. Ovo ću pa ven gore. To ću ovdje da uklonimo tu zato što me nervira. Preterano. Tako da znate. Da vidimo kakav tim imam. 88 moj, čekaj da ga pomerim ovdje. I puko mi internet, puko mi mrežu ovdje jao i njegov tim 86. Dobro, tu je Lopez, tu je Marquinhos. Nisam vam pokazao koliko treba do Marquinhos, ja imam više šanse, znači dobar sam. Prvi šut ono nije ništa, odmah do Gaetana jer on je tu isto sa Griezmana najboljim, znači dodaci. Gaetan ide i gol. 1-0. Zna se. Možda ako malo osjetljivo izvinite zato što non stop sad će... Je bio. I dobar. Lopez je dobar, ali sam ja uzao sam već Casilja, sam nisam gledao za Lopeza, čuo sam za Pjanića. Uzao bi Pjanića, zato što mi je bolji, treba mi jedan na cema dobar. Ide Draxler, Julian Draxler, 3-0. Sad možda imam šanse da uđem u Legendary, 3 naravno, u 1 garant. Odmah do Suareza, Griezmana. Gaetan, ovo je Pjanić, Griezmann! Puf! Nije uspeo, ušao u golik, nije, puko mi net ljudi, ne pušće mi... Mreža, konekcija loša. Konekcija loca, ali 3-4-3. Moram nešto sada napravim, dobro, da ću posle jer neću da igram toliko. Opa. 5-3 ljudi, idemo! Ovaj lik nije normalno, šta ću... I svije mi se kod Draxo. Buf! I so... Paaaaaa! I mislim opet da mi ljudi puko jebeni net. Puko mi opet mreža, to mi se non stop... 6-3. To je to, pobjeda. Mnogo mi se izlazilo, vidjeli ste i sami. Imam tu lošu, kao loša konekcija jebim ja. 6-3. 626. Da imam ovdje revers, da li mogu uopšte da uzem ako mogu ekstra. Vidite koliko imam para. Opet. Možda i to ne vidite. Da, nema šanse. Neću da igram više, dosta mi, ovako mi dosta izlazi iz igrice. Idemo malo settings, ovo me nervira što kad uvijek tako. Idemo trophies, njem bacimo tam, ovdje. Generalno nemam ništa, idemo trophy master. Areola će da stigne, što ne znam, šta će mi, Rabiot će da stigne, Rabiot još malo, da. I Marquinhos, tu i tamo negdje. Uđite u ligu, slobodno, ja ću tu neke likove da izbacim, što su neaktivni, sad ću da izbacujem baš dosta. Koji ne skupljuju trofeje. Znači, Ivan ću da ostavim, on je naš. Gena, znači sad ću da napišem na nekem papiru, samo trenutak. Da otvorim flamaster. Flamaster.
Evo mi ljudi nazad. Ako može se prekidati, pa zato me nervira. Ide vija ljudi, stakavi taj mini tu. Slab, tako. Sad ću da napišem na nekom papiru, ajde iz ovoga što mi to džoka stoka. Izvinjavam se ako ima malo lice. Znači, aksat, dobro, znači opisat ću gena, a do, tamo ću napišem tako da znam, lol, th, da bi znao, Pascal, i to ti je to, Drakor neću, oni su aktivni. Ko je ovi? Maj Drakor ću da izbacim. Idemo ovdje. Ne da sam izašao, ideš tu. Izašao sam. Ne! Jebala vas kampanja. Mrzi me tako kad nerviram se tu. Znači idemo ovdje, menadžer man, bam. Silazim dole. Prvo idu, kako zove, ovaj peder, znači remove, for tu. Duki neću, Ronaldo. I, izbacit ću neki. Ljudi, slobodno uđite, svi dobri smo ljudi. Nemojte. Darko, koji Darko? Dobro, Duki, Debro onaj pas. Ivan neću, Viktor neću, Gena, da. Genu ću da izbacim, Gena. Ej, ova FIFA, ne nervira za ovo remove, kad zajebe tako. Dejan, Miloš, Darkor. I da, ovog sam te ovdje izbacim. Remove. Ajma. Ijans neću, opet, ovaj lol. Evo ovako i Adoljestan isto. Ma beži ti ne igraš. To bi bilo to. Sve smo izbacili, idemo down. Koliko nas ostalo? Ostalo nas baš malo. Znači, tu Srki treba igra protiv mene. Ovi ostali valjda su aktivni. Pola sam izbacio, nema veze, ja sam Da, ovaj dobar ima fanove. Oni nisu imali fanovi, onda meni. Tako ljudi nemaju fanovi, neću digam. Ovaj dobar tim ima. 86 je Hernandez, ali ima samo jednu master i ne znam što ovdje pokušavam su formaciju da izigrava. Od mog druga Dejana ili Gigija, kako ga je zovem, da ima. Tim, evo, i on uzo Varana, Lopeza uzo, ima tu. Ima je Slimanio, ne, ovdje Muslimanio, ovdje bi bio taj, kako zove, Gaitana, uzima Gaitana, čuvaj se, ne znam šta će uzeti, možda na kraju. Jer on nije uzo tog i uzo je Varana, pa ima šanse možda uzeti Messi da ga upusti. Neću ništa startujem. Šta možemo, ajde otvorimo neki pek. Mislim, neću da otvaram da dam pare, treba mi pare. Mislim, neću da skupim za ono glupost. Idemo free. Volio bi da bi usere sad verno. Šajs. Bam. 100 treninga i ovako nemam više, sve sam ištepao, to vidjeli ste i sami. Zato ću uzeti godina. Jer uzete trening XP, to će mi to ostati. Pišite mi komentare kog igrača da uzem. Kog vi predlažete za ove pare. Meni za sad samo što mi treba $1 RB, imam tu ovoga, ali ovaj dobar isto. Tu je Pjanić, tu su dobili svi, ovo mogu tako da zamenim. No, neću, ne ovako, pa da mi tim jebeno mater. Ovako. Tu uzimam i one skill boost, taman ću da uzem te gluposti, igram i ovo. Ajde opalimo još jednu rudu War klasa 1, da dobijem. Ne znam koliko ide, sad ću baš da vidim i te VSA tako na meče, koliko sam uspio da pobedim. Ako sam uspio nešto malo jebi ga, ali 87 tim, dobar tim, samo što naravno ima good luck. Čim ovako vidite good luck, može se desiti da je neki haker, jer tako očito hakeri, neki pederi. Ajde, stasteru jedan. Ajde, ne daj Bože sada mi opet zakoči, jer ću vam jebe mate. I poslije kažete, šta gubiš? Sad gubim, zašto dajem go? 1-0! Griezmann, šaj se. Evo, Cristiano Ronaldo do Draxlera. Draxler do Griezmana, Griezmann zakucava za 2-0. I ovo počinje žestoko da me nervira.
Daj mi ga. Nije mi dao. Idemo. Oj, brate, braniš, brate. To se ovako radi, sad ćete vidjeti. Tako se radi. 3-1. Morao sam malo da... Možda imam sad vadi signal ovdje. Marquinhos. Ne, brani Marquinhos i uspio da sam prošao Marquinhosa. Sreće jer Marquinhos je u defendingu bolji nego... Opa, nemoj se. 4-1 ljudi, vidim da nešto u ovom liku ne ide, iako je haker. Što... Očito... Nije... Ju promaši ga, jebovati. Ovo je Pjanić, ako samo ne zašteka. Ali ne zašteka nikad Pjaniću u 5-2. Pjanić, ako se odlučujete nekog jakog za free kick i tako slobodnjaki ili tako nešto, uste Pjanića. Vidim da ovaj lik umro, već u sebi razmišlja kako je ovo moguće. Samo hoću da kažem da si good luck. I da mu pokažem da je ha ha ha. Evo, nisam uspio, nema veze. Ali ja sam ga pobedio. Idemo, 7-3. 7-3! Čoveče, zasositi. Sad ovo sam tu malo isjebo jer... Meni internet nego mreža i ja non stop mi se ugasi. Vrati me na početak. 7-3, pobjeda. Možda i uspijem da uđem u Legendary, čisto sumnjam. Biće klip možda. I ništa ljudi, znači rekao sam sve, evo baš sada vidim te activities, sad sam ovdje sve završio, za 3 sata će to. Idemo Gena vs Tax. Pa još malo. Oj Miško, i u Legendary 3 Division još malo. Ovo sam sve uspio, ovdje sam claimovao sam Draxa i te gluposti. A da vidim Champions. Evo ovo da završim, da uđem u Germany, sve ću ovo da počnem polako i da razvijam to. Season November, bold a starting is of all November players. Bold a starting. Ovo nisam ništa, November, to tamo nekde u kurat mašar. Znači tim još malo, skor 200 free kicks to još malo, Areola još malo, 5000 golova još dosta, 2000. Liga, to još win 10 liga, to ću možda uspjeti, win 5 liga tournaments, win 5 liga tournaments in a row, znači odjednom komplet 30 liga tournaments, još malo Marquinhos kod mene. I tako, eventovi isto tako, evo ga još malo će tu Rabio. Ko ne igram više, Icons nikad nisam igrao, Scouting dosta sam igrao, Team Hero igram i dalje, dobijem 200, pa super. Dominacija, evo tek sam sad počeo opet da igram. I community ko da ne igram. Tako da bi to bilo to za ovaj klip. Tako da vidimo se u narednom klipu. Ostavite like, share i sub i uđite u Liga Milutinovac. Veliko ako ne znate. I to bi bilo to. Ostavite like, komentar, sve gluposti što treba. I pozdrav.